Praise the Lord. Okay? So, maya-maya tlata na yapo just God is good all the time. Hallelujah. Because, ti may isa, na kailan mawat na tayo ti Diyos, God who does not change, He cannot change Himself. No sino iso na kasyanan nga talaga. Amen? Dalagay banag nga sa pulmaman tayo nga kina-Diyos si Diyos, He cannot change Himself. Ano baling nga baliwan na kinasasinuna as love, as health, as life, as health, as light, as a powerful God, kasya'y nalatan. Nagitati kina-Diyos na, ahan na nga kaya nga baliwan. Naday di ba ngahan nga kaya ti Diyos? Ket may sariyay. Nyabay, tihang nga kaya ti Diyos? It is impossible for God to lie. Amen? Imposible nga aglangsot. So nga, dagiti ti kina Diyos na. Hallelujah. Ada lagi banag gayam nga hanga kaya ti Diyos, ngam kakasyay tihan na nga kaya. Ngam no de kina Diyos na, kaya na amin, de kina Diyos na. Hallelujah! So, tuloy tayo about prayer. Kaya ko isuro tata, kalan mamamu tayo, patuloy ni Apo Diyos, nga iso na ti Diyos, nga mangsungbat ti kararag. God answers prayer. Amen! Nagita ti kina Diyos na. Kayat na nga mangsungsungbat ti prayer. Kayat na nagijay managkararag kanya. Nagijay iti ada kiniapo Diyos. So now, mapantayo ijay John 16:23. Pakibasa. At that time you won't need to ask me for anything. I tell you the truth. You will ask the Father directly, and He will grant your requests. You haven't done this before. Ask me in my name, and you will receive it, and you will have abundant joy. I have spoken of these matters in figures of speech, but soon I will stop speaking figuratively, and they will plainly know about God. 26. Ask me in my name. I'm not saying I will ask the Father for your name. For the Father Himself loves you dearly, because you love me and believe that I came from God. So makita yun dyan, iti panangisuro ni Jesus, di may papan ni ti Ama, verse 26 and 27, ti Ama ay ayatan da tayo nga mismo. Because inayat tayo ken binilip tayo ni Jesus. So nga na Ama nga Diyos, kaya-kayat nang answeran the prayer tayo, because amin tayo individual, ay ayatan da tayo ni Apo Diyos. So nga the teaching ni Jesus Christ ito'y, agkaralag kayo ti Ama in my name, that your joy may be full. Hallelujah. Iso nga may isa, nga dawatan ti Diyos kada tayo, agpray tayo kanya na. May isa nito nga, ikastana day faith tayo nga agro. Numaawatan tayo. Nga timay sa kina Diyos ti Diyos kas Ama, kayat nang mang-answer ti prayer. Aminan tayo na day ti Ama nga Diyos. Nga ti Ama tayo nga Diyos, ti ugali nakin kayat na kadagiti anak na, mang-answer ti prayer. Imerit tayo na day nga nang agrema. Nga kasya, di pa nakamu tayo iti Diyos. Nga ti Diyos,
haan nga naimot nga mang-answer ti prayer, haan nga narigat ugali nakat nga rudihay. Nibagak na tayo, dagitihan nga kaya ti Diyos, tihan nga kaya ti gulbod. He cannot change himself. Ngayon may panggap na kina Diyos na, as a God, kayat na diyay. Tayo sukot nga urti, kinasasin nuna. Iso nga niya kinasasin nuna. Iso na ti Ama, nga mang-answer iti prayer. Asla kumano dati Ama tayo dito rabaw talaga, amon tayo ti ugali na, niya ti ugali ni Amak. Kayat na ti mangitid ti makan, kasi amom kuman ni Amam. Ti hanga kayat ti Ama, ti nasasalot na amoy kung adi. Kayat ti Ama ti makitungtungtong, lagi kasi. Kasi ipanakamun tayo ito Diyos. Okay? So, may sadiyang verse. Next verse, Jeremiah 33 verse 3. Masapul ngayon nga dito, nga isurusuro ko na kayo. Masapul ngayon nga ikararag. Tauray amom ti verses. Amom ti theory. Han mo ta maawatan in your spirit. So nga siya, pero aramir ko yung Father, I believe nga Ama ka nga talaga nga Diyos. Na anakak in your spirit, so anakdak. Pero ipakita man nga gamata nga talaga. Kahit ko maawatan in the spirit, kahit ko magkaroon ti knowledge dito'y. Lagi jay, ito yung kararag ko dahil, gana nga, i-reveal the Holy Spirit, the relationship me, as Father and Son. Sin maroon naman ang dagitoy, Father, sikati amang mangsungbat ti kararag. Ba't apay nga nga kanyak? Kaslahan nga kasyay ti panakamamuking ka. Uray adu ti amuk nga verse, nga may parparang, nga manang sungbat ka iti kararag. So Lord, open my revelation. I-reveal mo kanyak nga manang sungbat ka nga talaga ti kararag because isuti at daday sa Pero kanyak, narigat ko nga ma-accept, wano narigat ko ma-comprehend nga sikat ti Diyos nga mang-answer ti prayer. And because of that, no kasi ti kasasat ti may isa nga kung nga believer, nasasadot nga kararag. Nung ada ka dito ikapsat, nga nasasadot ka nga kararagan mo nga God answers prayer. Tano among kuman, di nag-inagal ka nga pray. Anong daw ba ka na tayong the needs sa'yo kat, antay yung kararag. Tumartaray ka nga dagos siya kaarubam. Nga nung nagkararag ka kuma, insurwan na ka ni Lord, ti miracle. The outcome na o result na diyahi nuhaan nga mai-reveal kan ka nga God answers prayer. Nga kayat na nga mang-answer ti prayer. The result na nasasadot ka nga kararag. Now, sino tinagagat nga kararag? Dadangin bagak negative side niya. Kat no inamin mo dihay, nga hanta yung ay reverse, maditimpak naging gari. The outcome, ano ko nakasmagan, iti tao nga hanang amo nga mang-answer ti Diyos ti prayer, nasasadot nga kararag. Iti tao, no, minsan, gaputan negative, dadjay nga statement ngayon bagak. Kaya duma, wan nga roda, ustopiman dahit ha. So kasi kakit na sasadotak tahan ko nga amo. Now, hangga na empower. So nga lang i-reverse tayo. Nagaguta ka kararag kasi.
amok nga magsungbat ni Apo Diyos ti prayer. I-reverse mo na dyan nga situation mo. Now, alaak iti kwa. Alaak ti positive words. Tapos makita yung even iti pa nag-preach, maadal tayo de. Nung kaya't kung inspirehan na kayo, ngahaan nga dyan negative ti bagak kasoy. Ti tao, nga amuna, nga ti Diyos na kat manang sungbat, hey, kararag, ket managkararag. Oh, daday, mas may met mananday. Nga uri no hanggang managkararag, at least in bagak ti positive. Hindi ka nga madraw. Kailangan ka magbali na ka managkararag. Amen. Okay. So, Jeremiah 33, verse 3, call unto me, or ask me, kuna ni Apo Diyos, kanyantin ba ka na? And I will answer you. Hanayin baga nga, umawag kayo kanyak. Yung hanyo nga, namlamaan nga sungbata ka. Umawag kayo kanyak. Minsan mabaybayagak nga sumungbat, hanang ko na. Call unto me, and I will answer you. Ni Apo Diyos nang ibagay dyan. Kasi na ibagak na tayo, ti maysa nga kinadyos si Diyos, it is impossible for God to lie. Yung baga na nga, umawag kayo kanyak, kat sungbatak na kayo, kasi na nga talaga. Sipsiputak ti saok tapno aramidak idang una na nga rod. So nga dahil karang ko immediate daday nga rod, uray amok na gito nga verses. Uray linya-linya ek. Ngamnuhan lata ma-open tin knowledge ko nga kasyay nga talaga ti Diyos. Han nga ag-change si biyag ko. Isu nga the more nga dalak na ito'y, the more mat nga i-meditate ko, Lord, I believe. Sika ti Diyos nga Ama who answers prayer. Pakita mo nga kasday ka nga amak nga Diyos. And you are always there for me to answer my prayers. Kunak-kunak dyan nga ag-meditate. Ito nung maramdaman, biglang aglawag na dyan ikinadyos ti Diyos kanak. So nga, ngumato ti level ti panagkarkararag ko. Dumakal pa'y ti kaya na nga i-claim. Anak nga karkararag, iti babasit nga ba nagtata? Kaya't ko sawan, no, pagkasapulan, hanga dalim limitarak ni Apo Diyos. Na mababain ka nga kararag. Ni Apo Diyos, tinang ibaga, call unto me. Sana ibaga, and I will answer you. Dahil ito'y pati parang na. Kita nyo, di parang na. Nyati ko na? Ha? And I will tell you. Ibagak ka na kayo. Pero di King James, saan nga I will tell. I will show you great and mighty things. Amen? Remarkable secrets you do not know about things to come. Dadi ipakita ni Apo Diyos, I will show thee great and mighty things which thou knowest not. So naman kararag ka, ado ti revelation mo? Ado na gini secret things, nagigay hidden, nga may reveal.
Sansanayin tayo sarili tayo nga managkararag. Iti ama, adu ti aramidan ni Lord, ngahan mo nga ekspektaran. Oh, hallelujah. Kita nyo kanina ito ministry tayo na. Dekonak, ngano'y de Biskaya, tatar aramidan naman ti Jai, may isa nga na-adapt na dito'y, nakanang ng aramidan, prayer and fasting. Kanayon ng ag-pray and fasting. Iso nga, dadeti may isang outreach tayo, nga nakapatapatakter ti building, kat dadakkel pay, saan nga asi-asi nga building. Amen. Kat no ikitam di Biskaya, awan unay ti kwarta. Hanga ka sa dito'y mountain trail. Nga the green gold dito'y. Nga maapay, because dadayday pakita ni Lord. Dadayday works ni Apo Diyos. Dito'y mo't ministry tayo the same. Adat ka na nga gin-intercede. Tatamanan, matrain manen ti men's lalakay nga maisali nga pray. Tapanay piman babakit ti akarkararag. Every Monday. Sura ti maurno-urnong. Bat agsapa ay surukan rumwarmatan na nagiti men's. Antayo nga muno ayan na mo ti schedule danton. And we know nga once nga matrain tayo ti church nga prayerful, dati ti aramidan ni Apo Diyos, I will show thee great and mighty things. And because iti prayer tayo, healing, deliverance, iti karkaranag tayo, agsaksaknap ti news, agrering iti bell, iti healing ministry ti Jesus, the Good Shepherd Church. So nga uray ijay mountain trail, iyag na dito'y, lagi jay na demon possess, lagi ti masaksakit. But we need to pray. God answers prayer. Hallelujah. Okay, so that's it. Call unto me, and I will answer you. Kurang na po, Diyos. At ipakitak pa tinadakkel nga banag ngahan mo pa nga naamuan. Oh, amen. Praise God. So nga na tayo magpipray. Ekspektaran tayo nga gumove ni Apo Diyos. Ma-move ni Apo Diyos ti prayer. Idialangan adan ni Jesus ito'y earth. Ngayon, minsan, kaslahan na panpansinan dito tao ni Jesus. But nga dati talagay papati na tag-pray, ma-move ni Jesus. Iti compassion. And ni Jesus, the picture ti Ama. The picture the fullness of the Father. Kita daki ni Jesus. So I encourage you to pray. Believe niyo nga mo na God answers prayer. Next, Philippians. Hallelujah! Teaching ni Paul about prayer. Nga minsan, do ti problema tayo. Masado tayo kitingay nga kararag. Imbis nga, karkaroon tayo kumatiag pray. Tandaanan nyo, at itaw nga madayo iti Diyos, karkarkaro nga madestroy.
O awatan niyo. So nga kakaro na kayo ngayon, youth. Awan ti kamayatan nga kadwa iti biyag no, haan nga ni Apo Diyos. Kasla napintas, iti biyag na iti awahan iti Diyos. Kasla da nararagsak. But mighty time, nga nagijay nga biyag da, sangitan nanto. Adutag sang sangit, because in madayo da iti Diyos. Ulitak manen, nagka-problema lang ti tao, dinaisina iti Diyos. Ijay Genesis. So hanyo ba't padasen, ngay sinsina ti sarili iti Diyos. Dumakat tayo iti Diyos through Jesus Christ. By the power of His Holy Spirit. Tayo sun ti kamayatan nga biyag. Hallelujah, uray no. Dagita kwarta nga ijajayan ti lubong. Yung offer ti lubong nga magkakwarta ka, nga maisina ka magkinaya po Diyos. Hanyo kakagatan diay. Are you getting something? Uray da boyfriend nyo, ada girlfriend nyo. Kakasla na pintas, kasla na gwapo. Ngamno yada-yuda kayo kinaya po Diyos. Bayan nyo di. Hanga isuna ti paraking ka di. Hallelujah. Ore kasano kinapintas na. Hanga ni Apo Diyos nang ibaw ni Jay. Inbaon ti enemy di ay tapnutin na ganda ka. Ngamno solwinam katumay, maybe. He or she might be. Pero, no, isinalaga kini Apo Diyos sa mohon. Sa bali na ito yan. Amen. Nagugwapo ni Jesus ng musika. Kasi, hallelujah. Tati kamayatan ni Jesus. Amen? So now, the teaching ni Paul. Verse 6. Basa? Philippians 4 verse 6. Let your requests be made known unto God the Father. Present your request to God the Father. Amen. Tell God what you need. Thank Him for all He has done. Verse 7. Ito ti aramida na Apo Diyos. Ito ti aramida na iti heart. Verse 7. Okay, you see? No, agpre ka, be anxious for nothing. Awan ko ti pagladingitan nyo, wano, pakaguluan nyo, iti anyaman nga banag, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God the Father. Katay ito iti answer, when ito iti mangyari, verse 7, this is the result. The verse 6 is isu di aramidam. The verse 7, ito iti aramidam ti Diyos. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Apay nga peace ti aramida ni Lord. When ata anxiety nga rod di jay didilem verse 6. Iso nga be careful for nothing or do not be anxious about anything. Nyapay, don't worry about anything. Instead,
pray about everything. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Ngada ka tiriribok. Maybe decision when attack the enemy, ora nyaman pakariribukan, iti Bible, han ngayon advice ti Bible nga enjoyum ti worry or anxiety. Don't worry about anything. Amen? Nyataramidin na hujay? Pray about everything. Tell God your situation. Let your request be made known unto Him. So makita yung kayat ni Apo Diyos nga ipakaamum kanya na de situation mo. Ibagam kanya na jay problemham. De pakariribukam. So ano na kayo nga youth? Day, mariribukan ka. Medyo narigatag pili. Yan. Inayon nyo day, marigatan na kagpili. Day tikot pugi. Day timot kat. Committed kan ka. Yeah. Pipiano, dadekat bartikiro. Medyo adayumot kiti dijay. Yeah. Pipiano kasi, han pala nga day, daday palang unbeliever kat iso ti pugi. Iso nga tatiin bagam, Apo Diyos. Nagrigat agpili jay. So nga be anxious for nothing. But in everything by prayer, let your request be made known unto God. Sino ti pinilim? Karag ito'y para kanyak napilyak. Kasjay. Hanga isurwanda ka agpili. Haan. Sino ti pinilim? Kasyay. Taday pinili na iso ti pilyam. Hallelujah. Youth. Napay da kayo ti kukuha. Warning na ito ikada kayo. Baka natin mga rigatan dito ang pilpili. Sapay last days. Kailangan ng mga sawak tatangayero bangong kunanak. Inayon nyo na ito ikada kayo ngayon. Anak kon ba kag-eskwela, unuan niya. Mga sawa akon ba, unuan niya. Nagita. Very, nagita. Difficult na situation. You need to pray. Hallelujah. Taumay ti peace. Amayo ti may isang ikastana nag-move ni Apo Diyos. Umay ti peace ijay decision mo. Day additional day insuro ka na kayo na palabas nga talaga nga na-receive mo ti answer. Nga lodan ti peace kiyan kakas ko mga dayto niya idi natakak di boil nga day siyempre perming or ti pain. But at the time nga parparbangon katabay nga kunanan nangabak kayon. It is done. Katin may ti peace, nga pa ti pain. In-accept ko di peace. Hanga di pain. Yan nang habak kami nga rodan. Basta naragsak di ako nagko, nga it is done, nangabak kayon. So, agpaiso. After that, agsubsiden. Pati di pain nan may katen. But iti hangwa mo, next level, dadikiti di awanan din dito. Kap.
nabayag nga awan ti kasto in my life. No may tikap apagbiit. Akasautak, may cut. Badata, apa ito medyo hangag kuri di kasaut ko. Umipray, daisak. Paingatan nga. O, anyo manan na ito'y. So na dyan, meditation lata. Meditation, so, makibiyang paipimanan ni Dr. nga Carla. Ijay amuna ti sensya. At isursurwandak ti pamayan, pero hanamot kit di nga prescribe ti agas kanyak ta amuna ti istan ko eh. So, hindi pamayan. So, para sa nakatulungan na dyan. But, habang i-apply mi na gito'y, medyo nagrigat lata. Awan de peace nga na ito'y. But may sama nung nga parbangon, apanak ag CR, hadamanan na dyan. Ag-end na itan. Chimpunan nga ag-end. Kati din na adamanan na yay, naglagaan iti barukong ko, even my lungs, ket min mayaterik na, pero still, nakaslada pa lang the symptoms. Pero in my spirit, there is peace. So, amukmanan, nangabak ako nito'y. Nangabak tayo nito'y. And then number 3, padasan the enemy, the skin allergy, nga nabayag ka na cast out for how many years? Padasan naman ang isubli. Nga mamu tayo. And every fight, Jesus is our victory. So nga awan the enemy. Ngahan nga na-conquer. Tilang aramitan tayo is to pray. Palakpak kini Apo Diyos. So, daday, the teaching, ito'y Bible, tell God your request. Apay nga ibagam kini Apo Diyos? He is the God who answers prayer. Next, ni Apostle James. Han nga da jay Elijah rito yun. Kanang basta no libro ni James. Kas kini Elijah. Nagkararag nga hangag tudo. Verse 5, di ko alam, James 1:5. Yadadalan tayo? God answers prayer. Prayer, kahit ko encourage ka na kayo, nga managkararag kayo kuman. Woo! Amen. Shhh. Idi, tibiyag ko hanga kastoy. Hanga prayerful ka rin pagkasapulan. Mayo na baya ka pastor. Hindi pa nagpaspastor ko, hindi ka katawa niya. Kami sudeti, surusuro ka rin, hindi ka kadua tata. Da kayo mapapastor dito'y Jesus the Good Shepherd Church. Hang kayo nga no, ada kasapulan niyo. Kat mga pinpoint kayo ti tao nga mang-meet. Sa kayo kararag. You are wrong. Tadito'y, ano ti kasi mapapastor tayo? Even today. Nada ka sa pulan, hagtartaray da kini Jupri nga dagus. Kat kunak ka, you are wrong. So si kamat brother Jupri, han mga ruwaman di pa pastor tayo. Numatignay ka, it's okay. Ngayon lagi jay, mapilpilit kamot lang nga, maumuma ka kadakwada, don't do it. Tasosorwan na tag-pray kini Lord. Amoy ado iba pastor, apadasan mi nga miten, ti amin nga nitsa, ngam no kinandan, isulat hati ugali na. Hanggang ti change. Tira duma, nangagkupay.
Oh, ikararagan tayo nagkilaan, tamatignay. Lagi kasi, agkita na ngay ti tao sa ikararagan. Oh Lord, seperti ni Sir Ruben labutan tignayam. Ni kusalan. Kasi, pilyon lagi babak nang, nalipatan na piman, dapan makipurpurdiya, tisang kasapol sang kay apoy, nga iso ti reading o sa rin ni Apo Diyos. So dito kinurik-koriktar ko rin, because that's my life before. Ingganang isurwandak ni Lord ito isursurok tata. Ingganang give up ko ti kakasnyay. Ang kakikitaan, ti tao, to meet my needs. But God can use them. Amen? Diritsuak kini Apo Diyos, mag-as, no dati kailangak. Amen? Kaya tinakaskas tao, adala jay tao nga kikita makasla aw-awanan, isukititinusar ni Apo Diyos. Ado ti kakasday? Isu nga, isardeng yu ngagkita ti tao sa'yo ikararag. Tano mamingsan, hanga proban ni Lord ay maupay ka inayon mo pa'y piman jay tao ta hanga natignay. So, arkano nga ngagbasbasol. See? So nga guys, teaching ko ti papastor. Inadadal ko hey, iti experience, iti panakipagpagnak ni Apo Diyos. Kayat ni Apo Diyos, nga kenkwa nang agtras ka number 1. Hallelujah. Amen. Adaya ti kurang ni Apo Diyos, He's a complete God. Amen. Okay, verse 5. If you need wisdom, NLT, ask our generous God. Our God is generous. Ano ka nasa wanti generous? Manag-ited na buslon nga ag-ited. Taditi, ama tayo. Generous God. Oh, hallelujah. And He will give it to you. He will not rebuke you for asking. Handa ka nga pabainhan. When handa ka nga ungtan no, agkararag ka. Amen. Kayat nang agkararag ka. Because iso, ti pagkaamana. Kunak nga rudan, sorsorok ti means, nga ti ama, pagsanggiran ti pamilya. No, da kailangan da, agsanggir da kumaking ka. Aglampay da kumaking ka. Diyan mamapil, ti pagkaama. Hanga da dyan, no, da kasapulan da ka. Itarayan da ka. Haan ka nga tunay, nga ama. Awan ken ka da dyan, characteristic, ti pagka-father no kasjay. Nga madida kang pagsanggiran, madida kang paglampayan. So nga ibagabagak, nga kailangan makita tayo ti pagkaama. Ni Apo Diyos kat iso ti alaan tayo. Ta ni Father God nga ama tayo, kaya-kayat na agsansanggir ka kaniyana. Kita nyo na lang ni Jesus, kaya-kayat na ni John, agsansanggir kaniyana. Halang agsanggir nga talaga in the spirit, pati physical, agsanggir ni John. Isu nga ijay the real Last Supper. Nagkamalian da nga babae di agsansanggir ke ni Jesus. Because ti rupan kanu ni John, kaslarupan ti babae. Kat ada ni John, ni nga agsanggi-sanggir ke ni Jesus. Nalampay ni John ke ni Jesus.
iso nga beloved. Dito kayat ni Ama nga Diyos kada tayo. Nga kayat na agsanggir tayo kanya na. Because jay di pagkaama na. Iso nga He is so generous to us. Nga kayat na. Nga umasidag tayo kanya na. Kat saan na nga rebuken da tayo ijay? Because da jay tiberbiru ko na kada tayo. Oh, hallelujah. Jay di pagkaamati-ama tayo. Ano minsan da tayo mat nga ama dito'y lubong. Nagsanggir ti anak tayo kada tayo kat madmadi tayo. Kaslaro, karkaro agsanggir kat ada ka sa pulan da. Pero ti ama, kay kayat na dejay. Because uray itid na aming kailangan tayo, han nga mabawasan isuna. Hallelujah. Oh, amen. Iso nga tinalampay iti Diyos, managsanggir iti Diyos, karkaro nga ma-feel na, ma-sense na iti love of God. Kita nyo ni Moses, kasi na problema na, kanayon nga mapan the presence of God. Dahil kayo kayat ti Diyos. So nga na kayo na problema yung, may kayo kiniapo Diyos. He is so generous. Amen? Kat itid na di kailangan nyo kunan ito eh. Siya kalabahan de. Hallelujah. Matthew chapter 7. Chapter 7, verse 7 to 11. Matthew chapter 7, verse 7 to 11. Hallelujah. Sungado ka na kayo, mabsat. Ado ti problema na, ado na kaya situation nga kailangan masolve, ijay biyagyo, pero marigatang kayo nga agpray. Ang kayo unay nga naisanay, ngagkararag. You need help. Ni Apo Diyos, itibiliban nyo. Nga mang-meet ti needs you. Mangited ti peace in your heart. Amen. Even wisdom. Nagkurang ka ti wisdom. God is a God of wisdom. Kaya nang isupply ti wisdom. Ulitok manen, ti Diyos, halang nga isupply na, nga create na halang di kaya nang isupply, nagijay daw-dawatin tayo, taadda kanya na. Kaya nang impart, jay adda kanya na. So, wisdom, katsanga na ibabati, jay wisdom di tadalan. Because God is a God of wisdom. So, nagkararag ka, naging ka to wisdom because He impart na jay partina as a wise God. Kailangan makita rin. So, verse 7, let's read that. Verse 8. Everyone of us receives, everyone receives finds, and to everyone who knocks the door will be opened. Verse 9. If your children ask for a loaf of bread, will you give them a stone instead? Or if they ask for a fish, will you give them a snake? Of course not. So if the sinful people know how to give good gifts to their children, how much more will your heavenly Father give good gifts to those who ask Him? Yan. So makita yung gana verse 7, teaching ni Jesus, keep on asking. Amen? Ti dumawat, umawat. Ti agnak, may lukatan. Amen. Ti agbirok, makasarak. Hallelujah. Sana ko na, da kayo nga ama,
Dito rabaw talaga. No dumawat ka di ti anak yu, iti loaf bread, ikamba ti bato. Haan, uray dakas, iti tao dito lumong. No dumawat ba ti fish, ikamba ti uleg? No. Sana ko na dito yung verse 11. No da kayo, nga sinful people, know how to give good gifts to your children, how much more your heavenly Father give good gifts to those who ask Him. Panunutan yun, sino tika kasingpatan nga ama dito'y earth nga amuyo. Mabalin nga dako na yung nga nasingpat nga ama nga muna timangted ti mayat ti anak na. Pero awan ti makapada iti Dios ti kinaimbag na. Uray ko na tayo nga dadya ti ama kasingpatan dito'y lubong million times nga nasingsingpat wenno may mayat ti Dios than that man. Kailangan nyo nga ikararag nga makita yung akasday ti ama tayo nga God. Amen? And He answers prayer. So may saraday kailangan nga may saksak ka na kayo ti ama ka Diyos mangsungbat ti prayer. Kay kayat na agpiprayak. Kay kayat na agtrust sa Kanya ti aming nga kailangan because dadjay ti kasasaad na nga Diyos. Gana nga gray Maria, gana nga makita mo nga talaga kasjay ti Diyos. Ijibiyag mo. Once nga maawatam nga kasjay, mabaling ka ti kararag ti dadakkel. Because saan manan nga limlimitaran ni Apo Diyos, iti kaya ng ito ti tao. Noan niya din provide na kini Jesus, iti kaya ng i-supply. Hallelujah. Amin nga promise na kini Jesus, always yes. Kasi parang salvation, kaya nang i-supply. Inbaga nang nakipagtawid ka de kinabaknang na, kaya nang i-supply. Kasi kami hindi kitaan nyo iti Diyos. Kailan makita yung akasday ti Diyos yo. Si kanto pa siyak langan, yarig ko kaniyak. Nga amok mo't basit nga gitod ti mayat ka dagiti anak ko. Hangko imbaga nga perfect. Amok basit no siyak ket amok ti kasjay karkaro ka nga amami. Kasi gamin ti kasayo no may saka nga ama immediate mo kalijay sarilim. Malaksik no si kadya na iimot nga ama narigat mo nga ipada iti Dios. Siyak na iimutak ng agitudak tupay ng mamingsan. Ti Diyos ket giver, ti karkaro isuna. Kasi ko. So nga even fathers, nagiti ama. Dito'y isursurok pa iti means. Nga tayo nga ama, kailangan nagbalin tayo nga generous ti pamilya tayo. Kita niyo rin. Da kayo nga parents, idinto nga dakas kayo. Amo iti mangtati good gifts. Karikiti anak yun, di karkaro ni ama yung sa dilangit. So ni ama tayo sa dilangit, generous God, generous Father. So an tayo kumangagiyan ni Jay, sila kayo kot dakas kayo. Because na-receive tayo the life of God. Nga hanga kinadakas. No dikit di, the life of God, righteous and holy and generous life. So nga na kayo nga mamat nga datoy. Mas daw kayo mamisan. Giver ka tinaduma. Kat naiimot ka di anak mo. You need to overcome that. Hallelujah. The number one pangipagkitaam. Di pagka-generous mo. Di family mo. Santo rumar dito outside. Hallelujah. So, no, nagijay nga situation niyo. Yaman the situation niyo.
Even na jay kwa healing. Panakaagas. Kas kanya kita niyo. Kamuyo, I'm so strong. But at that time, nga I need backup. Kailangan klata ti backup, ti prayer, ti sabali. Isumalang ka na kayo. Sometimes nagarigat mo ngay prayer sa sariling personal. You need help. Isura ito'y purpose. Ti altar call. So no kararag ka, kararag. Kasan mo may kararagan latad sa sariling palang so far. Kailangan ti altar call. Amen. Our God is what? God answers prayer. Amen. Amin na gijay nga dati situation niyo. Nga hanyo mauawatan. Or kaya yung agiksil iti prayer life you. Kaya yung umay ti revelation iti panagkarkararag you. Gaget yung agkararag nga uray amuyumot nga dapat nga nagaget kayo kot awan lata. Now's the time to bow down before God. Dawaten tayo kini Apo Diyos. Ngay pour out na kada kayo. Ti Espiritu iti kinaman nagkararag. Spirit of prayer full life. No dadagahan yung akayang ikarag sarilyo. So tibang tulungan may kada kayo. So thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah. Father, I pray. Aramidam na ito'y congregation. Anak mo nga prayerful. Pakita mo nga sikat ni Diyos. Nga mga answer ti prayer. Nga awan tim imot mo. Ninton mo ni Jesus. Nga han mo ngayon paidam, han mo ngayon imot. Di karkarkaro na gini na mga kailangan may tibiyag. So now, Father, I pray. Nga ramidam na ito yung congregation nga prayerful. Ito naman nga situation na data. We are here to pray. So help us to pray. Tulungan na kami tila ito yung oras. Thank you. Iti leading and guidance. The Holy Spirit tila iti nga prayer in Jesus' name. Amen.